Barmarama thima jing le ta National League for Democracy NLD party shuai tu le State Councillor Aung San Suu Kyi chu House Arrest an da thu an party thu puang tu chuan soi Barmarama Democracy khua awa tak theilova November in thanna khan National League for Democracy NLD party hian sarkar siam thei tur khopin ne na changa Burma sipai lam chuan in than kha fel fai zan lo ni in an soi thung Barmaram ko puithen khata chuan mobile internet data connection le phone service chen khat abahla to a The State Broadcaster MRTV po anti top lei log riani Barmaram sarkar mun pui nepia to le yangon ko puya sipayan tam hle BBC Southeast Asia correspondent Jonathan Head chuan sipayan thunei na lak an tum ni in alang ati ni Uni wing April ni somthum sang kha zakwa somruk pahni khan Burma sipai lalber general ni win chuan sipai chakna manga Barmarama thunei na lak nu thakhat na radio tangaram ka isruai atum dan Burmese way to socialism apuan chuani ania sipai chakna mangin Barmaram chu han kai hruai ta le kumsum ni paruka han hruai meu chuan Southeast Asia ramzinga aram thang duang tak leilung hau sakna nga tak Barmaram chu khovela ram re thei berte zinga achuata der maya niwinan ram le nam ati chiat rap thak zia hi mihring tonga sui fia chi ani lo shrimani kumsang kha zanga somriat khan Barmaram wang la yani bera lalber being naung huna khan Kolram chuan tuna Manipur Assam le Thailand ramte khu ahuam telveka newi na sipai sarkarin kumsang kha zakwa somruk pa ni tanga kumsang zakwa somriat pariat thleng in khar khipin araman ar khothim dai pui meu chuan Barmaram chu Myanmar ti in aming han thlak sa soi te ma se kumsani som paruka Human Development Index a khovel ramza somriat pariat jinga za somli panga vela ala nu fualani kumsang zakwa somriat chobor vela tangkha chuan Burma sarkarin ramdang nerin sumdon na tur foreign exchange anei to ro shima khovel ramdang ten chomdol chu seilo an komser de uvekin an ensan de uvek boxia an ram poisa voi ni an ti thia chu chu na chandam chuang lova aram mi te ramdanga in lo faturin atir chuak ta ringot maya North Korea style devin an ram mi ten lo na sum lo lut virvel hi sarkar sum nar chu ni ta bere moti mai turani Barmaram hi arama lo tha em maya bole bale san ning nar em zoka mani in anin do dela sarkar pur lovin sarkarin mi puya pur zok chungin chuan chama mai al en anom lo mai ani niwin kha aming dik tak chu su maung ania kum sanga zakwa som pakhat Mizorama mautam kum khan paundale khuwa alo pianga University College Ranguna kum sanga zakwa som ni bakwa tanga sanga zakwa som thum pakhat in kar khan lekha azira Barmaram zale na sual chuak tu te zinga atelve Indo pui pani na lai khan Japan nen thok donin British Andova China ram Hainan province a Burma zil lai sipai nun chan zir mi som thum zinga khan atelboka kum sanga zakwa somli pathuma tanga sanga zakwa somli panga inkar khan Japan sarkar thop Burma National Army ya khan sipai officer ania Japan sarkar chuan athutiam ahlen tak lo wangin British nen tang rualin Japan chun dolet le ta a kum sanga zakwa somli paria January tha nili khan Barmaram chuan British lakatangin zale na fam kim alo move ta ni Burma Prime Minister Unu Khan Barmaram chu Buddhist rama puan atuma chu dulovin tlang mi ho an helta a chu hel met tur chuan Unu chuan newin chu sarkar lai loka Prime Minister ni na chel turin asoma kum sanga zakwa somruk Burma in than puya Unu Paul chu an chak chiang le maya Barmaram ke dar ai chuan tia chuan lam siamin newin chuan sipai chakna mangin thune na lata The Revolutionary Council of the Union of Burma adina at noya sipai laltel hir ni na chantira arampuma sumdon na le industry zong chu sarkar tan
alata veka zirna in te chu sarkar sikula athak veka sap le ram dang mi vaiden hot hoa sap tong an nola kol tong vekin zirnan kalpuita a kumsal zakwa somruk pali atang phei chuan barmaram puma sipai din Burmese Socialist Program Party political party chia din phal anita a niwin chu dictator alonita ni kumsal zakwa somriat pariata democracy du wangin rampum boina chuaka niwin chuan BSPP chairman ani na bansana BSPP chu State Law and Order Restoration Council ti in aminga thaka kumsanga zakwa somkwa vel thang chuan niwin hi alang lo tlanga thupui hlapui vai tu ala di an ringa kumsang ni pani Mars ni ni atang khan man ania in pakata khungsan house arrest anita a thu boyan ortir than lova kumsang ni pani December ni nga khan aboral ta ni democracy lam tuang an han zo ve tan don dek deka sipai ho bok hi afong chel tak tak tu chu an lania sum don lam hi sipai lal te le an tha te le foreign company lian te in kara in puan hnuai thil vek alani sia aram mi pui tam zok tan om zia ala nei phate wal lova mi pui tam zok ti thei om chun chu aram danga in lo fatura kal chuakha ani tamayani khati khopa an sop Aung San Suu Kyi chuan Burma sipai IOA Rohingya chungchanga an khinna tuna International Court of Justice ICJ dehagi ro relna ma a December tha ding kha chu amaka aro pui thlot bokani e hewang hian the City of London Corporation CLC chuan Nobel Peace Prize Aung San Suu Kyi nena choiboina the freedom of the city kumsang hi som pasari me thla an pek chu kumsang som ni Mars tha niru khan an sut sakle khove ramro puite hian barmarama sipai lalal zia le dan an siam te lo la nge zia an hrelo a then pon hrelo tuifin riat rala tang hian Aung San Suu Kyi din mun khir zia la an hrena heklo State Law and Order Restoration Council MP Louis puna than kap thu zia ka chuan chin state alai mi te hi ramzalen na kumsum sari nuwa po an la re thei zia kolpha ya khosom sari vel laimi khuwa an oma e barzon konga len tlang le thang tlanga khosak lai ai chuan ziom deu ma se mason pha nan le san pha nan an man lo zia le khoveram ro pu yan pem thazut zuta namwak vai le nambo an ti mek thu aziaka awarung chet thak tak em musician le composer ro pui salai tuna ang la ka suilung len zai hla sa e atiang tak takin Rangoon American Embassy ya thok America mi official pakhat chuan chin state a hian mishing an lo mem le atie antia ampem thazel maya kirle ni a omlo a chuan khatna hi chu lainun le zozia an lung ala lenga chuan ni na chu an lunga leng to lova chuan thumna phei chu nambo an ni to mai ani chu wangin ke ni mi zo nama chir tlak lo khopa nam tlem te hi chuan India ram nampa Mahatma Gandhi te Jawaharlal Nehru te Father of the Indian Constitution Dr. Ambedkar le Vallabhbhai Javarbhai Patel te mathlir nei thatak tak te chunga hian lom hluah tur kan ni a Mizorama tong khat mizo tong mang thei tura manlai sai lo lal te ro rel thiamna chunga po lom tur kan ni a atop bera poimo ber lalpa chunga lom tur kan ni a kan lom ma churam le nam tan thanem ngai na min thlen tir tu ni thei se ti hi kan du thu sam ani vem le